murakoze turashima Imana umwami wacu Yesu Kristo muri uyu mugoroba w'uyu munsi nejejwe no kuba imbere y'Imana umunsi w'Imana nubwo turi mu bihe bigoye zo kudaterana nicyo gituma dukora twibutsa abantu nubwo hatariho guterana kw'amakanisa ariko none ni umunsi w'Imana none ku cyumweru umunsi mwiza w'abana b'Imana kugira umwanya kugira guha agaciro ijambo ry'Imana gutekereza hejuru y'Imana. Rero ndashima Imana yadufashije kuri uyu munsi twabashije guterana tugira umwanya wo kumva ijambo ry'Imana turi ku musozi ahantu hatatanye. Rero kuba Imana yabikoze Imana ishimwe. Ndongera kandi gushima Imana ko twongeye kubona umwanya mwiza wo kubasha gukomereza no kwikanisa bw'icaniro kuko tugomba kuhabanaho. Rero abatwumva hirya no hino turabiyegereje ngo mwegere n'Imana ibahumurisha ijambo ry'Imana rize kubafasha abadutegera bose ribahumurisha mwinshi. Ndashaka gusenga gato hanyuma dusome ijambo ry'Imana twiga uyu mugoroba. Mana data ndagushima Yesu Kristo ndagushira hejuru tukayishimira tukawumvira amagambo meza yo mu ijuru. Mwami data byo kujya by'umwuka ku meza meza turagushimiye Yesu Kristo waduhaye izina ryawe rihabwe cyubahiro muri uyu mwanya. Mana ndakurarika kuza kubana natwe mu ijambo mubane mwami n'ijambo ryawe Yesu Kristo aho riri bugumvikane hose uritega amatwi wese mwami data ribashe kumuhindura kuko twamenye neza ko kwizera kuzanwa no kumva kandi kumva ijambo rya Kristo ijambo ry'Imana. Hesha rero mwami data abaryumva bose kwizera no guhindukira no kubasha mwami data gukora ibyaryo bakabasha mwami Yesu nyiribiye gukomera mu gihe kibi ngiki turimo. Yesu Kristo ndagushimiye ko ijambo ryawe ari igisubizo. Ndagushimiye ko ijambo ryawe mwami data ari imbaraga kuwizera wese kuryizera wese mwami data inyero ritamusiga uko yarari ahubwo rimuzamura rimusubizamo indege rimutera imbaraga. Urakoze Yesu Kristo kubw'uyu mugoroba mu izina rya Yesu Kristo twizeye amen. Rero ndabiyegereje bavandimwe bari hano nakaribisha ndugu wapendwa ambao wanapatikana mahali hii bari ku buhanga bw'ivyuma wale ambao wako kwa utaalamu wa mambo ya teknolojia. Imana ibahumugisha. Mungu awabariki. Bagezi banje Imana ibahumugisha. Ndugu karibu na Mungu awabariki. Rero reka dusome ijambo ry'Imana. Sasa tutasoma neno la Mungu. Kandi ari naryo tuza gukomerezaho iryo twumvise kare. Hiyo ndio tumesoma hata asubuhi. Sasa tutaendelea. Dusome mu Samuel wa mbere ibice 16 umurongo wa 7. Ni kitabu cha Samueli wa kwanza sura 16 na aya ya 7. Bibiliya iravuze ngo ariko Uwiteka abwira Samuel ati turebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire namugaye kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba ubwiza ugaragara ariko Uwiteka iwe areba mu mutima. Amen. Lakini Mwenyezi Mungu alimwambia siangalie sura yake na urefu wake kimo chake. Mimi nimemkataa kwani siangalii mambo kama wanavyoangalia binadamu wenye kufa. Binadamu huangalia uzuri wa nje lakini mimi naangalia moyoni. Amen. Amen. Turangize mu gitabo cha Luka. Taendelea kwa kitabu cha Luka ibice 16 umurongo wa 15. Sura 16 na aya ya 15. Bibiliya iravuze ngo duhereye ku murongo wa 14 niyo muza kubyumva neza. Taanzia kwa mstari wa 14. Bibiliya iravuze ngo abafarisayo kuko barabakunzi b'ubutunzi bumvise ibyo byose
baramukoba cyane. Arababwira ati mwebwe mukunda kwigira abakiranutsi imbere y'abantu, ariko Imana izi imitima yanyu, kuko icogejwe imbere y'abantu ari kizira mu maso y'Imana. Amen. Amen. Lakini Mafarisayo waliposikia hayo, kwa vile wao walikuwa wanapenda sana fedha, wakamdharau Yesu. Hapo akawaambia, nyinyi mnajifanya wema mbele ya watu, lakini Mungu anaijua mioyo yenu. Kwa maana kile kinachoonekana kuwa kitukufu mbele ya watu, Mungu anakiona kuwa takataka. Amen. Amen. Imani ishimwe cyane kubw'ijambo ry'Imana. Mungu asifiwe sana kwa ajili ya neno lake. Mwakira ijambo ry'Imana. Pokeeni neno la Mungu. Mu gatondo twagize amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana. Asubuhi tulineemeka na kusikia neno la Mungu. Imana yari yadushize ku mutima iduhaye. Neno ambalo Mungu alikuwa ameweka kwa mioyo yetu akitupea. Yatuhaye ijambo rivuga kugwiza imbaraga z'umutima. Ametupea neno isemalo kuwa na nguvu za roho. Kugwiza imbaraga z'umutima, kuwa na nguvu za roho, nukugwiza nugukomeza cyangwa nukwitaho, nukwita ku muntu wo imbere. Ni kuzingatia wala kuangalia vizuri mtu wa ndani. Kugwiza imbaraga z'umutima, kuongezeka na nguvu za kiroho, ni imbaraga z'Imana mu muntu. Ni nguvu za kimungu ndani ya mtu. Kuko imbaraga z'umuntu ndakindi ni Imana. Kwa sababu nguvu za mtu hakuna jambo lingine, ni Mungu peke yake. Imbaraga z'umutima ndakindi ni Imana. Nguvu za kiroho si jambo lingine, ni Mungu. Twakomeje kuvuga uburyo imbaraga z'umutima zitandukanye n'imbaraga z'umubiri. Tuliendelea tukizungumza nguvu za roho gisi ni tofauti na nguvu za mwili. Kuko imbaraga z'umubiri ni ubwinshi bw'abantu, ni ubwinshi bw'ibintu. Izo ni imbaraga. Sababu nguvu za mwili ni wingi wa watu, ni wingi wa vitu. Izo ni imbaraga. Izo ni nguvu. Ariko izo mbaraga zose, lakini nguvu hizo zote nizo hanze y'umutima. Ni nguvu zenye ziko nje ya moyo. Imbaraga z'umutima rero, nguvu za roho sasa, uyu Yohana yagwijije, ambazo Yohana amejaza moyoni mwake. Ni imbaraga zitari z'amafuse. Ni nguvu ambazo si nguvu za mkono za mwili. Si imbaraga z'amafaranga z'ubushobozi. Si nguvu za kifedha za uwezo. Si imbaraga z'ubwenge bw'amadiploma, amadiplome. Sio nguvu za utaalamu wa shule, chuo cha juu wala cha chini. Ntabwo ari amadiplome. Sio vyeti. Ahubwo ni imbaraga z'Imana ziba ziri mu mutima w'umuntu. Bali ni nguvu za kimungu ambazo zinapatikana ndani ya mtu. Izo mbaraga rero nizo Yohana yagwijije. Nguvu hizo ndizo kina Yohana alikuwa nazo, akijaza nazo. Kuko nizo zija mu mutima, nta kindi kija mu mutima. Izo ndazindi mbaraga z'umutima zitari ubumana mu muntu. Sababu hakuna jambo jingine, hakuna nguvu zingine isipokuwa nguvu za Mungu ndani ya mwanadamu, na hizo nguvu ni Mungu mwenyewe. Yohana agwiza imbaraga, agwiza ubumana mu mutima we. Yohana akajaza nguvu za Mungu, akajaza na Mungu mwenyewe ndani mwake. Abana n'Imana, akakaa pamoja na Mungu. Yuzura imbaraga, agwiza imbaraga. Yeye na akaongezeka na nguvu za kiroho. Kugwiza imbaraga z'umutima kandi na kuongezeka na nguvu za roho tena ni imbaraga zo kwera kw'Imana. Ni nguvu za utakaso wa Mungu. Iyo ugwijije imbaraga z'umutima, ukijaza nguvu za roho, ugwijije kwera kw'Imana muri wowe. Wewe unajaza na utakaso wa Mungu ndani mwako. Nukuvuga ngo ntakwandura, ntakwanduzwa, ntakwanduranya. Inamaanisha hakuna uchafuko na kuchafuana. Kubera ko uri mu imbaraga z'umutima. Sababu ndani mwako mnapatikana nguvu za roho. Izo nizo Yohana yari afite rero. Hizo ndizo nguvu kina Yohana alikuwa nazo. Biblia yatubwiye muri Matayo igice cya 11 na 12. Biblia inasema katika kitabu cha Matayo sura 11:12. Iravuga ngo uhereye mu gihe cya Yohana ukageza none ubwami bw'Imana buraharanirwa, indwarane zizabugishwa ngo n'imbaraga. Imetuambia kwamba tokea wakati wa Yohana hadi leo ufalme wa Mungu watu wanaingia kupigana, wenye nguvu ndio watauteka nyara. Twasanze rero kugira ngo umuntu akenera imbaraga nigihe hariho intege nke, nigihe hari ibibazo, nigihe hariho ari igihe cy'amagume, igihe gikomeye.
Tumegundua kwamba mtu ili awe na hizo nguvu za roho azitafute. Hahitaji nguvu hizo ni kuna wakati mgumu, wakati wa shida, wa matatizo. Yego. Nukuvango ikigihe turimo nige kigoye, nige giteye ubwoba, nige cy'ubuhenebere, nige cy'umwijima. Rero igikenewe muri kigihe nukugwiza imbaraga. Inamaanisha wakati hii tumo ndani ni wakati wa shida na ziki na matatizo pia na kupotoka. Ndio maana tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu zijae ndani mwetu. Lero bene data, shuti torero ry'Imana mugwiza imbaraga z'umutima. Ndugu wapendwa wa Kristo, jaeni na nguvu za Roho ndani mwetu. Mushakashake imbaraga z'umutima. Tafuteni jinsi mtapata nguvu za Roho. Twabivuganye mu gatondo kuko mu mutima niho hungu. Tumeyazungumza asubuhi sababu ndani moyo wa mtu ndio mtu mwenyewe. Na handi hose asangiye n'abandi. Mahali pengine unachangia na wengine. Barashobora kuzanga za mbaraga ntizikunde. Hawezi kubali kuruhusu na hizo nguvu na hazitatumika. Ni muno twari twasangiye n'abandi. Kwa kanisa hili tulikuwa tukichangia na wengine. Nico gituma twasengaga twuzuye. Ndio maana tulikuwa tukiomba tukiwa wengi. Ariko mu mwanya umwe gusa mwanya mutoya. Lakini kwa muda mchache twaranyazwe guterana hano. Tumekatazwa kukusanyika mahali hapa. Babikuyeho. Wametoa sababu ya sheria. Kuko si ndizari byacu sahacu. Inamaanisha kwamba mahali hapa si mahali petu pekee. Sahacu twenyine. Si mahali petu pekee. Turasangiye na guverinoma na leta. Sisi tunachangia mahali hii pamoja na government na rais. Tuwasangiye n'abantu batuyisi. Tunachangia hapa na watu wa ulimwengu. Si twenyine tuwayoboye hano si wacu. Sisi hatuongozi hapa pekee yetu si kwetu. Tuwasangiye n'abandi. Bali tunachangia na wengine. Ariko hawe wewe wenyine udasangiye n'undi muntu. Lakini mahali ambapo ni pako uchangie na mwingine ni mutima wawe. Ni ndani ya roho yako. Mutima wawe ni wawe. Roho yako ni mahali pako. Umutima wawe ni gakondo yawe. Ni urithi wako. Nta wundi muntu uhemerewe. Hakuna yeyote ambaye anakubalika. Ni wawe. Ni mahali pako. Rero abantu you are investise. You are investisa. Sasa mahali hapo ukipajaza nguvu hizo. Abantu nuhabikira. Na ukiweka akiba ya nguvu hapo. Uzakomera. Utakuwa mwenye nguvu. Takiza kwa kizombaraga. Hakuna jambo lolote litakuteka nyara. Kiko nda muntu hagera. Sababu hakuna yeyote ambaye anafika mahali. Na hawe ni wawe. Ni mahali pako ni kwako. Sema amen. Amen. Rero bavandimwe bene data. Ndio maana wapendwa. Iso nivyo twaganiriye mu gatondo. Hayo ndio maneno tunayozungumzia. Yukugomba kuinvestisa. Kwa kuwa unapaswa uweke hakiba ya nguvu mahali. Ya andu wawe ariho mu mutima. Mahali pako ndani ya moyo wako. Iwawe ariho mu mutima. Kwako mahali pako ndani ya moyo wako. Aho president ahaba. Mahali hapo rais hajafika. Amategeko y'isi ndazagera. Sheria za ulimwengu haziwezi fika. Keretse bihanguye. Unless upeane. Nda kindi kihagera. Hakuna jambo lingine ambalo linafika hapo. Corona ndiyo hagarika kuko yahagaritse amateraniro. Janga la corona haliwezi simamisha mahali hapo jinsi imesimamisha kukusanyika. Tibishoboka ndibikunda. La hasha haiwezekani. President wa republika ndahashoboye tafite. Rais wa nchi hawezi. Hawana mamlaka. Aho afite ni hano dusangiye. Ana mamlaka mahali hapa ambapo tunachangia. Ariko mutima wawe. Lakini ndani ya moyo wako. Mutima wawe. Ndani ya roho yako. Hinjira ivyo uhanguye. Unaingia mambo ambayo umeyaruhusu. Ukingira nivyo utemere. Na unafunga yale ambayo hauyataka. Ni wawe. Ni kwako. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Haundu wa controller. Hakuna yeyote ambayo anahusika. Ni wewe gusa. Ni wewe mwenyewe. Iyo geti y'umutima ndaho kimano ibaho. Na mlango huo hauna zamu yoyote. Ni wewe ugira. Ni wewe peke yako. Ni wewe ufungura ugashiramo. Ni wewe ambaye unafungua na unaingia. Ni wewe ufunga ukimira. Pia ni wewe unafunga na una. Rero aho ni wawe. Mahali hapo ni kwako. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Imana rero ireba umuntu. Mungu sasa akimtazama mwanadamu ntamureba ukutureba. Yeye hamtazami kama jinsi tunamtazama. Kuko ibi tureba. Kwa yale ambayo tunayatazama tubisangiye n'abantu. Tunayachangia na wenzake. Ariko wowe. Lakini wewe. Uwimana ireba. Ambaye Mungu anamtazama. Ni umutima. Ni roho. Sema amen. Amen. Ni umutima. Ni roho. Imana ntireba amazuru. Mungu
hatazami pua, Imana ntireba amaso, pia hatazami macho, Imana ntireba amatwi, masikio hatazami, Imana ntitaye ku maboko. yeye hajali mikono. Ibi ngibi wisangiye n'abandi. Mambo haya yote mnayachangia. Usohoka hano ufite umupanga akabikuraho. Utaweza toka mahali hapa na mtu akiwa na panga anapiga na mkono naenda. Ariko Imana isireba, Lakini yale ambayo Mungu unatazama, aho abana n'umuntu mahali ambapo anaketi na mwanadamu n'umutima. ni ndani ya moyo wake. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. N'umutima Ni w'umuntu. ndani ya moyo wa mwanadamu. Uwo mutima rero Roho hiyo, niwo twadushugurikira, hiyo ndio ambayo tunahusika nayo. niwo twadushakira Hiyo sasa ndio tunashughulika nayo. kugira ngo tugwizemo imbaraga, Ili tujaze nguvu duhagarare tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, na tusimame tukiimarika. duhagarare tudatsinzwe n'ibi byose. Sisi tusimame bila kushindwa na mambo haya yote ya dunia. Itegeko ryo kugira ngo twirinde corona, Sheria ambayo imetoka ya katiba isemayo tujikinge na maradhi na janga la corona, bahagaritse guterana wao wamesimamisha kukusanyika kwa ariko tibahagaritse gushugurikira umutima. lakini hawajasimamisha kushughulikia moyo. Oya, La hasha. bahagaritse guterana Wamesimamisha kukusanyika ariko tibahagaritse gusenga. lakini hawajasimamisha kuomba. Twasanze aho dushakira imbaraga z'umutima Tumegundua mahali ambapo tunatafutia nguvu za kwari ugusenga Imana, ni kupitia kuomba. tibigeze baguhagarika gusenga. Hawajasimamisha maombi. Kandi amasengesho Ya maombi ni mu mutima. ni ndani ya moyo. Sema amen. Amen. Amasengesho ni umutima, Maombi ni roho. niwazaja niwasengerwa, dusengeshe umutima. Hapo ndio mahali kunapatikana tu. Biblia inasema tuombe tukiombesha moyo. Dusengeshe uburyo bwose bwo gusenga, tugwize imbaraga z'umutima. Kwa namna yote ya kuomba tukijanga na nguvu za roho. Icya kabiri Jambo la pili ni ijambo ry'Imana. ni neno la Mungu. Ijambo ry'Imana ndirigira ubundi bubiko, Neno la Mungu halina hakiba yeyote. tiriba hano muri ano manja, Haiwezi patikana kwa mabati haya. tiriba mu mazu y'amabuye, Neno la Mungu halipatikani kwa mawe. tiriba kuri makaro, Pia hapa chini kwa cement. tiriba muri za kapeti ziza, Haizipatikani ndani ya kapeti nzuri. ntabwo iba kuri tapi rouge. Haipatikani kwa red carpet. Ahubwo ijambo ry'Imana Bali neno la Mungu ahantu rizaribikwa ni mu mutima. mahali linayokewa ni ndani ya moyo. Rero nda tegeko rya corona ryigeze rihagarika gubika ijambo ry'Imana mu mutima. Na hatujapata sheria ya corona isemayo tusiliweke neno la Mungu ndani ya mioyo. Ntaho ugimira kubika ijambo ry'Imana mu mutima. Hiyo sheria haijakataa kuweka neno la Mungu ndani ya mioyo yetu. Rero iryo jambo ry'Imana riraduhesha kugwiza imbaraga. Kwa hiyo neno hilo linatupea kuwa na nguvu za roho. Icya gatatu Jambo la tatu ni amahame ni principe ni kwiha agaciro. neno la tatu ni masharti ambayo inatupasa sisi kujiheshimisha. Kwiha agaciro ng'umukozi w'Imana ugabura ivy'Imana. Kujipea thamani kama mtumishi wa Mungu ambao anagawa neno la Mungu. Kwiha agaciro ng'umukristo wemeye Imana. Kujiheshimisha kama Mkristo ambaye amemkubali Mungu. Kwiha agaciro ng'umugabo wamenye Imana. Kujiheshimisha kama mzee ambaye amemcha Mungu. Kwiha agaciro ng'umukobwa wamenye Imana. Kujiheshimisha kama msichana ambaye amemcha Kwiha Mungu. agaciro ng'umumama wamenye Imana. Na kujiheshimisha kama mama ambaye Kwiha agaciro ng'umupastori wamenye Imana. kujipea thamani kama mchungaji ambaye amemcha Mungu. Ivyo ntawavyimiriye. Mambo haya hakuna mtu ambaye amesimamia. Kandi ivyo nivyo bigwiza imbaraga z'umutima. Tena mambo hayo ndio yanajaza nguvu za roho. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Kwiha agaciro Kujipea thamani bivuye mu ijambo ry'Imana. inatokana na neno la Mungu. Kuko wizeye Imana. Jinsi umemwamini Mungu. Wanzi bibi nguko Imana ivyanga. Jinsi umekataa mabaya vile Mungu No anakataa. kiremera ugashiraho amahame, ugashiraho principe z'uburyo washa kugendana n'Imana. Alafu unajiwelekelea masharti ya jinsi unapaswa kuenenda pamoja na Mungu. Ivyo nivyo bizabigwize imbaraga z'umutima. Mambo hayo ndiyo yanajaza nguvu za roho ndani mwetu. Uwo muntu rero ntabwo yigeze abuzwa kugira amahame ya Gikristo, kugira karakter zigaragaza umuntu w'Imana. Mtu huyo sasa hajakatazwa kuwa na sharti za kuendelea kujaza nguvu za Roho Mtakatifu, pia na kuwa na kanuni ya kuwa mtoto wa Mungu. Rero takindi gihesha umuntu kuba agomba kuba we igihe yahindutse keretse karakter.
Hakuna jambo ambayo inasababisha kumpea Mungu kuwa mtu ambaye Mungu anataka isipokuwa character. Nukuvuga ngo character yawe inamaanisha character yako niyo iguhesha kuguma mu bwiza bw'Imana no mu mbaraga z'Imana. Hiyo ndio inakupea kubaki ndani ya uwepo wa Mungu na nguvu za Mungu. Kubera kuzumenya ugera na utagera. Sababu inakupea kujua mahali utafikia na mahali ambayo huwezi pita. Icya gatanu twasanze kwa ubusabane n'Imana. Jambo la 5 tulipata kama ni uhusiano wetu mzuri na Mungu. Kugira igihe n'Imana. Kuwa na nyakati nzuri na Mungu. Kugira kalendare yawe n'Imana. Kuwa na mpangilio mzuri na Mungu. Gushinga ambasaderi y'ijuru muri wowe. Kuwa na ubalozi wa Mungu ndani mwako. Kuko igihe cyose uba ufite ambasaderi y'ijuru muri wowe. Kwa sababu kwa nyakati zote huwa na kuwa na ubalozi ndani mwako wa Mungu. Tuwo kwibagirwa mu ijuru wano. Huwezi saulika mbinguni kwenu. Ambasaderi wa hano, mbali wa hapa ulimwenguni, wa Kenya uri muri Amerika. Wa Kenya ambaye anapatikana nchi ya Amerika. Azamera nk'umunyakenya muri Amerika. Yeye anajichukulia kama Mkenya wa ndani ya hilo la bara la Amerika. Umunyamerika, ambasaderi w'abanyamerika uri muri Kenya. Balozi wa Amerika ambaye anapatikana kwa nchi ya Kenya. Ntabwo ateye nk'umunyakenya. Yeye si kama Mkenya. Iwe ni umunyamerika nubwo ari muri Kenya. Yeye ni Marekani ingawa anaishi kwa nchi ya Kenya. Kubera iki? Sababu gani? Abana n'igihugu ciwe hafi cyane kubera ko ari umwambasaderi. Yeye anakaribiana sana na nchi yake sababu yeye ni balozi. Yumva amenya makuru abari contacte hamwe n'igihugu ciwe kurenza cyakindarimo. Yeye anajua habari ya kwao na ana uwasiliano wa karibu sana na nchi yao kwa sababu yeye ni wa nchi yao. Yego. Rero kugira ngo ugwize imbaraga z'umwuka. Kwa hiyo ili ujaze na nguvu za roho. Ugwize imbaraga z'umutima. Ujaze na nguvu za roho. Nukubasha kuba ufite imisabanire ya bugufi n'ijuru. Ni kwa ajili wewe uko na uhusiano mzuri tena wa karibu pamoja na mbingu. Ukabasha gukorana n'ijuru. Na alafu unatumika pamoja na Mungu. Ukabeshwaho n'Imana. Unaishi kwa Mungu. Ukaburiho kubw'Imana. Na unaishi sababu ya Mungu. Ukagendera ku mategeko y'ijuru kumanywa na nijoro. Unatembelea sheria za mbingu asubuhi. Ugatura mu mubiri no mwisi. Na unaishi kwa ulimwengu pia ndani ya mwili. Utegereje gusa ko uhamagara mu gihugu cyawe ukagenda. Ukingoja wakuite kwa nchi yako na unaenda. Mubashe kugira ambasaderi w'ijuru. Iweni na balozi wa mbingu. Mugire biro ya ambasaderi. Iweni na ofisi ndani mwenu ya ubalozi wa mbingu. Mugire ubusabane n'ijuru kuruta kugira usabane n'isi kuko iwacu si mwisi. Niko Paulo yavuze aravuga ngo iwacu ni mwijuru niyo dutegereje mukiza kwa za. Iweni na uhusiano nzuri tena wa muhimu wewe na mbingu kuliko duniani sababu Paulo amesema kwetu ni mbinguni, hapo ndio tunatarajia mkombozi atakuja. Iwacu ni mwijuru. Kwetu ni mbinguni. Kubera isomba. Kwa sababu hiyo. Tuke kugira usabane n'ijuru. Ni vizuri tuwe na uhusiano mzuri pamoja na Tuke kugira usabane n'ijuru cyane. Tuwe na uhusiano mzuri na tugira usabane cyane bw'ijambo ry'Imana. Wa karibu wa neno la Mungu. Ukiwacu ni mwijuru. Sababu kwetu ni mbinguni. Icyo gihe tuzogwisa imbaraga. Na wakati huo tutajazwa na nguvu. Tituzotsindwa we. Hatutashindwa. Haleluya. Amen. Tituzotsindwa. Hatutashindwa. Tituzotsindwa namwe. Tutashindwa kama. Isi ndiyo twibagizi wacu. Dunia haiwezi tusaulisha. Nta ambasaderi wo kwibagirwa wabo nubwe ico gihugu yo barimo kirimo gihindaguruka kizamuka teknolojia yasaze tazayibagirwa wabo. Hakuna balozi yote ambao anapaswa kusaulika kwao, hawezi saulika kwao ingawa iko kwa nchi ambao teknolojia ni inaharakisha na kibia sana, lakini hakuna balozi ambao atasahau nchi ya kwao. Tatiza muambasaderi azabona hwari kirenzi chiwabo. Hakuna mazuri ambao balozi anaona kwa nchi ya kigeni kinachopita nchi yao. Azatura muri ico gihugu ari wabo. Yeye anaishi kwa nchi hiyo ya kigeni akiwa kwao. Ibintu byinshi biwaravyemerewe ukubitunga vyiwabo. Yeye anaruhusiwa kuwa na vitu vya kwao kwa nchi ya kigeni. Namwe ni mugire usabane n'ijuru. Na watakia kuwa na uhusiano mzuri. Mugire kalendare, mugire biro. Iweni na ofisi, uweni na kalenda nzuri yako na Mungu. Ubane n'Imana. Ukae pamoja na Mungu. Hatariho WhatsApp, hatariho Twitter, hatariho Facebook, hatariho ikindi cyose cyo kuyobora kintu
ubikureho amazubane n'ijuru ugira igihe cyo kuzozubana n'Imana yawe gwiharizwa utari kumwe n'undi muntu uri iwanyu uri muri ambasade y'ijuru iwanyu kuko uzogenda wenyine uja mu ijuru. Iwe ni na nyakati nzuri za kuwa pamoja na Mungu wewe peke yako. Utowe mtandao WhatsApp, Twitter na mengineyo. Uwe na wakati wako bila watu wengine, uhusiane pamoja na Mungu sababu kuna siku moja utaenda mbinguni kwenu. Rero dukomerezaho igituma Imana ireba umutima gusumba ibindi ni ukubera iki. Alafu tunaendelea na jambo lisemalo ni sababu gani Mungu anatazama moyo kuliko mambo mengine? Umutima, roho wa mtu. Kubera ko ariho habaho imbaraga. Sababu kuna mahali ambapo kuna nguvu za Mungu. Niho haba icyicaro cy'Imana. Hapo ndio makao ya Mungu. Aho niho haba intebe y'Imana mu muntu. Hapo ndipo kuna kiti cha enzi cha Mungu ndani wa mtu. Nukuvuga ngo intebe y'Imana mu muntu inamaanisha kiti cha enzi cha Mungu ndani ya mtu ni mu mutima w'umuntu. Inapatikana ndani. Aho Imana iziza, Imana Umwana, Umwuka Wera. Mahali Mungu anakuja, Mungu Baba, Mungu Roho. Imana Umwana, Imana Umwuka Wera. Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Ni Imana Data. Pia na Mungu Baba. Aho bazabicara bagatuza bagakwirwa. Mahali wanaketi na wanatulia na wanaenea. Ni mu mutima w'umuntu. Ni ndani ya moyo wa mwanadamu. Ni mu mutima w'umuntu. Ni ndani ya moyo wa mwanadamu. Imana ireba umutima. Utazama moyo. Kuruta ibindi byose. Kuliko mambo yote ingine. Nico gituma umwana w'umuntu. Ndio maana mwanadamu akwiriye kwita ku mutima. Anapaswa kuchukulia vizuri moyo. Akaba ari wareba cyane. Na anaiangalia vizuri. Salomo yarazanditse. Sulemani ameandika hayo. Ibice bino murongo wa 23 mu Migani. Methali sura 4 na 23. Aravuga ngo murinde umutima kuruta ibindi byose birindwa ngo kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Akasema chungeni mioyo yenu vizuri kuliko mambo mengine sababu ndiyo chemichemi ya uzima. Iby'ubugingo ndahandi bibikwa, ndahandi biba. Mambo ya uzima hakuna mahali ambapo inawekwa usibye mu mutima isipokuwa ndani ya moyo. Aravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi birindwa byose. Alafu akasema chungeni, lindeni mioyo yenu kuliko mambo mengine. Rinda umutima kuruta ijisho. Chungeni mioyo yenu kuliko jicho. Rinda umutima kuruta umubiri. Linda moyo kuliko mwili. Paulo yarabivuze. Paulo ameyasema. Aravuga ngo ndimutinye iby'iki mibiri. Akasema msiofie yale ambayo yataua mili. Ndimugakangwe n'iby'iki mibiri. Na msitishwe na mambo ambayo yanaua. Ahubwo ngo mutinye iby'iki mitima. Bali ogopeni yale ambayo yataua mioyo. Niba hashobora ari inkota ishobora kwica umubiri ariko tiyica umutima ntimuyitinye. Kama kuna panga ambayo itaua mwili siue moyo, msiogope. Ariko iyica umubiri kica n'umutima muyitinye cyane. Lakini ile ambayo itaua mwili na inaua nafsi muogope. Kuko umutima sababu nafsi ya mtu ni umuntu, ni wewe. Nafsi ndio mtu, ndio wewe. Kandi wowe ya wewe ugomba kuba witeka ryose. Ni lazima uishi milele. Harupfu wowe rukibukubamo. Hakuna mauti ambayo inapatikana ndani mugihe wabashe kwita ku mutima. Wakati ambao umeshughulikia moyo. Mugihe warenze umutima. Wakati ambao umeshughulikia nafsi. Kuko n'ijisho ry'Imana riba. Sababu ndio mahali jicho la Mungu linapatikana. Ni Imana ireba. Hapo ndio Mungu anatazama. Ni Imana iharurira abayo. Hapo ndio Mungu anahesabu watu wake. Na abayo baba. Ni mahali hapo watu wake wanapatikana. Rero iyo wita ku mutima. Kwa hiyo wewe ukishughulikia moyo. Iyo wita ku bugingo bwawe. Ukishughulikia nafsi. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Uba wiyitayeho. Inamaanisha wewe unajishughulikia mwenyewe. Uba wiyitayeho. Unajishughulikia mwenyewe. Sema amen. Amen. Kuko niwe waho iby'ubugingo, niho ngo habaho iby'ubugingo. Kwa sababu mahali hapo niyo chemichemi la uzima. Mwite kuba ku mitima. Shughulikieni moyo. Samueli. Mahali hapa Samuel. Twasomye. Mahali hapa tumesoma. Biblia yavuze ngo. Biblia inasema. Samueli Imana iramubwira. Samueli Mungu akamwambia. Ngo yicara agasengera Sauli. Yeye alikuwa akiombea Sauli sana. Wasengera Sauli yakoze ibibi akamusabira imbabazi ku Mana akabwira Imana kuko Samueli yari umutanzi kandi yari umucamanza mu Isiraheli ariwe niwe wari ufite igihugu iwe na Sauli. Samueli alikuwa mwamsi pia alikuwa nabii. Yeye alikuwa akimwombea Sauli sana kwa mara nyingi Sauli alikuwa akikosea.
nibo bari bafite igihugu bombi. Watu hawa wawili ndio walikuwa wana inchi, walikuwa nibo bapresentaga igihugu cha Israeli, abanyisraeli imbere y'Imana. Wao ndio walikuwa kichukua taifa la wana wa Israeli mbele za Mungu. Abo nibo bari abayobozi cyo gihe. Hao ndio walikuwa viongozi wakati huo. Hanyuma akamusabira imbabazi. Sasa alikuwa akimwambia Sauli, Imana iramubwira ngo mva kubwire. Mungu akamwambia sikiliza nikwambie. Aramubwira ngo Samueli, akamwambia Samuel, tumwongere kusabira Sauli. Usiongeze kamwe kumuombea msamaha. Ahubwo mva kubwire. Bali sikieni. Fati ihembe jawe. Chukua pembe lako. Uryuzuza amavuta. Na ujaze mafuta. Ugende kwa Yesai. Uende kwa kina Yesai. Nayiboneye undi mwami. Mimi nimempata mfalme. Nayiboneye undi uyobora buno bwoko. Nimemchagua mfalme ambaye ataongoza taifa hili. Uwo muntu Imana yaribonye yarebye te. Na mtu huyo ambao Mungu alikuwa amemwona amemtazama. Imana yarirevye umutima. Mungu alikuwa ametazama moyo. Saul yari umugabo mwiza w'igihagararo. Yeye alikuwa ni mzee mzuri. Biblia ivuga ngo yarasumba abanyisraeli bose igihugu cyose. Biblia inasema yeye alikuwa ni mrefu kuliko wana wa Israeli wote kwa nchi. Yari mwiza kuburanga kurenza abanyisraeli bose. Na alikuwa mzuri kuliko wengine. Ngo bose bakamushingira indahe ngo yakwiye kuba umwami. Na wote walikuwa kishangilia wakisema mtu huyu anastahili kuwa mfalme. Ariko ngo Imana iramugaya. Lakini Mungu akamgaili. Abantu bataramugaya kuko bareba ibigaragara. Mungu alimgaili kabla watu wamugaili, sababu watu huwa wanaangalia mambo ambayo inawazirika. Ariko Imana iyo ntireba kubwiza bugaragara kuburanga bw'abantu. Mungu yeye hatazami uzuri wa mtu. Iramubwira ngo genda kwa Yesai. Kamwambia nendeni kwa Yesai. Nayiboneye undi umumeneho amavuta umwimike. Nimejichagulia mfalme uende umwagilie mafuta na umutawaze. Samuel yakomeje kuganira n'Imana. Samueli alizungumza na Mungu. Aramubwira ngo nogenda nte nobikora nte ko Sauli yonica. Nawakenera kuva ku bwami ndibikunda. Alikuwa akimuuliza nitaendaje, nitafanyaje, kwa sababu Sauli alikuwa bado akingaliki mfalme. Ariko kubera ko Imana ireba umutima. Lakini kwa sababu Mungu anatazama moyo. Abantu kumana ntibarutanwa ku masura. Mbele za Mungu watu hawashindani kwa sababu ya sura yao. Oya. La hasha. Abantu ntibarutanwa ku masura. Watu hawashindani kwa uso wao. Abantu kumana mbele za Mungu wanadamu barutanwa ku mitima. Wao wanashindana kwa mioyo. Aramubwira ngo nubwo Sauli ari ikuru ari muri president. Akamwambia ingalao Sauli yeye ako ikulu, yeye ni kiongozi, ni mfalme. Namugaye umutima wiwe ntukwiye imbere yanje. Nimemgaili sababu moyo wake haifai mbele zangu. Namugaye genda uje kundebera ubundi nubwo ari kure. Nimemgaili enendeni wende mbali, ingalao ni mbali, wende umtafutie mfalme mwingine ambaye nimejichagulia. Uwamuona miboneye nabonye umutima umeze nguwo nshaka. Sababu nimetazama moyo wake ni kama jinsi ninataka. Biblia irahaguruka. Biblia iratubwira ngo Samuel arahaguruka. Biblia inatuambia kwamba Samuel amesimama. Aragenda. Akaenda. Ageze kwa Yesai. Alipofika kwa Yesai, ngo aramubwira ngo Imana yantumye hano ngo tuje gutambira ibitambo kandi unsanira abana bawo bose bezwe batungane kugira ngo Imana yimike umwami mu bana bawe. Kamwambia Mungu amenituma ili nije hapa tutolee Mungu dhabihu na nikatawaze mmoja wapo wa watoto wako ambaye Mungu amemchagua kuwa mfalme. Biblia yatubwiye ngo, Biblia inasema ngo hageze amuzanira umwana we w'imfura wa mbere we. Alipofika akamletea mzaliwa wa kwanza wake. Mwana w'imfura wa mbere, mzaliwa wa kwanza wake wa Yesai, ngo yari mwiza cyane Aminadabu yari mwiza cyane. Alikuwa ni mzuri sana kijana mzaliwa wa kwanza wake Aminadabu ngo yagiraga ikirere mu kirekire. Yeye alikuwa ni mzuri. Yari afite imisaya ngo myiza cyane. Alikuwa kwa uso wake alikuwa ni uso mzuri. Samuel amubonye aravuga ngo nukuri uyo umwana. Samueli alipomtazama akasema ni kwa kweli huyu ataweza kuwa mfalme. Ariko Imana iramubwira ngo sindeba nk'abantu. Lakini Mungu akamwambia mimi sitazami. Niyo yamubwiye aramubwira ngo ntabwo njewe ndeba nk'abantu. Ndio mahali amemwambia akamwambia mimi siangalii kama wanadamu. Aramubwira ngo nturebe mu maso he. Na usiangalie sura yake. Cyangwa ngurebe ikirere cye. Wala kimo chake. Ngo namugaye. Nimemkataa. Biravuga ngo nturebe uko waureba wowe. Wewe usiangalie jinsi unatazama.
uko waureba njewe siko mbandeba. Jinsi utazamavyo sio kama jinsi mimi natazama. Nubwo uri kumushima mu gihagararo, ingalau wewe umemkubali sababu ya kimo chake, ariko njewe namugaye, mimi nimemkataa. Sema amen. Amen. Kuko Imana ntireba amasura, sababu Mungu atazami sura. Twasanze muri bimwe biza bituma abantu babura imbaraga z'umwuka zo mu mutima. Tumegundua moja wapo ya sababu ambayo inasababisha mtu asiwe na nguvu za roho. Kare nugusinda, ni kulewa. Kandi gusinda na pia kulewa si inzoga gusa, si pombe tu inasababisha ulevi. Inzoga irasindisha umuntu agatubwenge. Ndio, pombe inakulewesha na unapoteza akili. Ico rero ni icyaha. Hiyo ni dhambi. Inzoga iragusindisha igatuma wokora ibidakorwa. Pombe inakulewesha na alafu inasababisha uyatende yale si mazuri kutenda. Ayo ni makosa. Hiyo ni makosa. Ico ni icyaha. Ni dhambi. Ari uyu bundi busindwe indi bara. Na kuna baa ingine kulewa kwingine ni sura y'umuntu. Ni sura ya mtu. Iyo umuntu yibona ko ari mwiza gusumba abandi, mtu akijitazama anaona yeye ni mrembo kuliko wengine, akirata akikakaza kubera isura ye, alafu anajisifu na anajisikia sababu ya sura yake, uwo nguwo yasinze ari muyindi mukandi kabari. Mtu huyo ni kama ako kwa baa nyingine, yeye amelewa. Ico ni icyaha. Mambo hayo ni dhambi. Sema amen. Amen. Nukuvuga ngo gusinda si inzoga gusa. Inamaanisha kulewa si pombe. Ni wirata ubwenge bwawe. Wewe ukijisifia ni wirata amafaranga ya utunzi bwawe. Ukijisifia pesa zako, utajiri wako. Wasinzura umusindwe. Wewe ni mlevi, umelewa. Niba wirata ni gihugu chawe. Wewe ukijisifia nchi yako, ukaba ukandagira abandi ugatuka abandi, na alafu inakusababisha ukanyage wengine na wala. Wewe umusinzi. Wewe ni mlevi. Wewe ufite itsindwe. Wewe unalewa. Uko nugusinda. Hiyo ni kulewa. Ivyo bituma ngo umuntu aba muzaifu au munyentegenge mu mutima. Mambo hayo yanasababisha wewe uwe mdhaifu ndani ya moyo. Kuko Imana ndirebaho. Sababu Mungu hatazami mahali hapo. Imana ireba umutima. Mungu anatazama moyo. Sema amen. Amen. Umutima w'umuntu. Moyo wa mtu. Imana iramubwira ngo nturebe ikirerete, nturebe ukwasa, namugaye nava imbere yawe. Mungu akamwambia Samuel, usiutazame kimo chake, usitazame sura yake, nimemkataa atoke mbele zangu. Binadamu ngo barahavuye. Binadamu alafu akaondoka. Habahaje munawe. Kakuja mdogo wake. Nawe ngo Imana amubwira ngo namugaye. Mungu pia akasema nimemgaye. Suyu nguyu. Si huyu. Anawara hava. Akatoka. Hazu wa gatatu. Kakuja watatu. Ariwe Shama. Shama. Nawe Imana iramugaya. Mungu akamgaili. Biblia iravuga ngo. Biblia inasema ngo abahungu barindwi bose ba Yesaya. Vijana 7 wote wa Yesaya. Ngo bakimbere ya Samueli bose. Na wakapita mbele ya Samuel. Imana ngo iri mibagaya. Mungu alikuwa akiwakatazama. Ibareba. Alikuwa akiwatazama. Sibona ikishaka. Na alikuwa akiwatazama asione jambo ambalo. Kandi cyo yashakaga. Na jambo alikuwa akihitaji. N'umutima utunzima. Ni moyo ambao ina Mungu. N'umutima uri mu imbaraga. Ni moyo ambao ina nguvu. N'umutima uhagarara kigabo. Ni moyo ambao inasimama kimani. N'umutima uzamura intebe y'Imana. Ni moyo ambao inapandisha heshima. N'umutima uboneka mu intebe y'Uwiteka. Ni moyo ambao ndani mwake n'umutima uboneka mu Imana. Ni moyo ambapo ndani mwake mnaziri kama murabo bose. Wao wote. Nta mutima wabo wari uri mu Imana. Mioyo yao haikupatikana Mungu ndani mwao. Aramubaza ngo se n'abana bawe bose gusa. Akamwambia je, hao ndio watoto wako wote? Biblia iravuga ngo. Biblia inasema. Aramubwira ngo asigaye agahererezi kamwe. Akasema na kuna baki mtoto wa mwisho. Kandi ndari na hano. Na hayuko hapa. Ariyo bagusa mu kiraro. Yeye anaishi huko porini. Aramubwira ngo ndidufunguru watarasi. Akamwambia hatuwezi kula kabla huyo kijana hajakuja. Baje ngo bamutuma baje kumuzana. Alafu akaenda kumleta. Ngo amugejejaho. Walipomfikisha. Imana ngo yagurutsa Samuel. Mungu akamsimamisha. Namwe ngo Samuel fati ihembe ryawe. Akamwambia simama na uchukue pembe lako. Musukemwe amavuta uyu ni we mbonye. Mwagilia mafuta mtawaza sababu huyu ni ufite umutima w'Imana ishaka. Huyu ndiye ana moyo ambao Mungu anahitaji. Huyu ni ufite umutima Imana ikunda. Yeye ndiye ana moyo ambao Mungu anapendelea. Bene data Imana ireba umutima. Ndugu wapendwa, Mungu utazama moyo. Imana ireba umutima. Mungu utazama moyo. Umutima w'umuntu. Moyo wa mtu ni umuhumanya.
inamsababisha yawe mbaya. umutima w'umuntu Moyo wa mtu ni umuhumanura, pia ndio inasababisha yawe mzuri. umutima w'umuntu Moyo ni uvamo ibibi. ndio inatoka mabaya. Yesu yarabivuze, Yesu ameyasema. aravuga ngo umutima w'umuntu, Akasema kwa moyo wa mwanadamu. bari bamubwiye ukuntu ngo ibiryo bihumanya, Walikuwa wakizungumza jinsi chakula arababwira ngo kwenye ibyo vibaya. kurya ibibisha mu muntu sibyo bimuhumanya. Alafu akawajibu akawaambia yale ambayo yanaingia ndani ya mwanadamu hayamuweki vibaya, ahubwo ibimuvamo nibyo bimuhumanya, bali yale ambayo yanamtoka ndani hayo ndiyo mabaya yanamfanya kuko ngo mabaya. biva mu mutima. Sababu yanatoka ndani ya moyo. Aravuga ngo umutima w'umuntu Akasema moyo wa mtu niyo habamo imigambi mibi, ndio mahali kuna njama mbaya. mu mutima w'umuntu Moyo wa mwanadamu niyo havamo gusambana, hapo ndio kunatoka uzinzi. mu mutima w'umuntu Moyo wa mwanadamu niyo haba kwiba, ndio kunatoka mu uwizi. mutima w'umuntu Moyo wa mtu niyo haba kwica, ndio kunatoka mu mauaji. mutima w'umuntu Moyo wa niyo mwanadamu haba gushukana, ndio unatoka mu mambo. mutima w'umuntu Moyo wa mwanadamu niyo haba kuroga, ndio kunatoka mu uchawi. mutima w'umuntu Moyo wa mtu niyo haba kwanga Imana. ndio kunatoka kuchukia Mungu. Rero uwo mutima Kwa hiyo moyo hiyo ni ugomba kwezwa hiyo ndio inapaswa kutakasika ugahinduka. na unageuka, Iyo uhindutse na ukigeuka wakira Imana. unapokea Mungu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Rero bavandimwe bene da, Kwa hiyo ndugu wapendwa, ikigomba kwitabwaho mu gihe gikomeye nk'iki ile ambayo inapaswa kushughulikia kwa nyakati hizi ngumu ni umutima w'umuntu. ni moyo wa mtu. Umutima wa Moyo wako, aba ari ureba muri iki gihe, shughulikia moyo wako kwa nyakati hizi, kuko ni ukeneye imbaraga sababu huyo ndio unahitaji nguvu zo kugira ngo uneshe Satani. ili umshinde ibilisi. Umutima wawe Imana irawuzi, Moyo wako Mungu anajua, ntiwambaye ubusa, anaitambua kama mtu anavaa kuko uchi, ni wowe. sababu ndio wewe, Ariko inyuma y'umutima na kando ya moyo si wowe, si wewe. wo kwigereranya, Unaweza jifananisha, wo kwishushanya. unaweza jifananisha Hariho abantu baza bishushanya na watu ambao bakagira ngo wanajifananisha, Imana irareba hano inyuma, wanafikiria Mungu unatazama. wo kwambara ikoti ryiza Unaweza vaa suti nzuri, ariko ukajyambarira ku mutima w'ubusambanyi, lakini unaivaa kwa mwili, kwa roho ambayo ni usherati. wo kwambara ihuzu nzima Unaweza vaa nguo nzuri, ariko ukawambarira mu mutima w'icana, lakini unaivaa kwa moyo ambao unajaa mauaji. wo kwambara ihuzu nziza Unaweza vaa nguo nzuri, ukambarira ku mutima w'urwangano. unavalia kwa moyo ambao ni moyo wa kuchukiana. Twebwe abari hanze Sisi ambapo tuko nje, turakureba tugufate hano inyuma, sisi tukikutazama tutaona jinsi, ariko ndakubwira ukuri lakini nakwambia kweli, yuko Imana itareba nkatwe. Mungu hatazami kama Imana yakurobonye, yeye amekutazama. ntiyayibona imbaraga hano inyuma, Yeye haoni nguvu nyuma, imbaraga ntizirebera inyuma. yeye haoni nguvu nje. Izi si zo mbaraga zawe, Hizi si nguvu zako, uburyo unajipamba uburyo wisiga. Mungu aangalie hayo. Imana ni bireba, Hiyo sio uzuri wako, ubona garibwo bwiza bwawe, hiyo sio kupendwa kwako, icyo sio gikundiro cyawe, hiyo sizo nguvu zako. ntabwo arizo mbaraga zawe. Nguvu zako Mbaraga zawe ni katika roho. ni mu mutima. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Imana ndireba ngo twateranye tuza mu kanisa. Mungu yeye haangalii jinsi mmekusanyika. Imana ndireba izina witwa niryo bakwise. Yeye haangalii jina umeitwa na lenye unajiita. Imana ireba umutima. Mungu anatazama moyo. Imana ireba umutima. Anatazama moyo. Bene data, Ndugu wapendwa, murebe imitima yanyu, chunguzeni mioyo yenu. mwite ku mitima yanyu, Na mshughulikie mioyo yenu. mwite ku mitima yanyu, Shughulikieni mioyo kuko yenu. Imana ni izi mitima. Sababu Mungu anajali mioyo. Icyo Imana ireba, Yale ambayo Mungu ireba anayatazama. imitima. Naangalia moyo. Yesu aganira n'abafarisayo, Yesu alipozungumza na abacira umugani wa cya gisonga kibi. akawapatia methali moja. Abafarisayo kubera ko bakundaga ubutunzi, Sababu Mafarisayo wao walikuwa wakitamani sana utajiri. bakundaga kwirata, Wao walikuwa wakijisifu. bakundaga kwigereranya, Walikuwa wakijifananisha. bakundaga kwiyoberanya Walikuwa wakijifananisha mu byo bavuga kwa matamko, no mu byo bakora. pia kwa matendo. Umuntu yo kwigereranya
kwiyoberanya yo kwishushanya muzakora. Yes, mtu ataweza kujigeuza na anajifananisha kwa matendo. Akakwereka ko ari mwiza. Na anakuzirisha jinsi yeye ni mzuri. Ariko umutima we watari yuri. Lakini moyo wake si hapo. Ngono babikoze gutyo. Walipofanya hayo, Yesu arababwira ati, Yesu akawaambia kwamba mwebwe mukunda kwigira abakiranutsi. kaambia nyinyi mnajifanya kuwa ni watakatifu. Mukunda kwishushanya. Mnajifanya Mukigira abakiranutsi imbere y'abantu. mnajifanya watakatifu mbele ya watu. Ariko imbere yanje Lakini mbele zangu nimwo kwigira abakiranutsi. huwezi kujifanya watakatifu. Kuko imbere yanje Sababu mbele zangu tiyaza mwebwe. hapakuji nyinyi. Tiyaza wewe wishushanyije. Hapakuji nyinyi ambao mmejichanganya. Mejifananisha. Mejifananisha. Tiyaza wewe wishushanyije. Hapakuji wao ambao mmejifananisha. Haza umutima. Unakuja moyo. Imani kureba. Mungu akikutazama Tizi gufata wewe wese. yeye hakuchukui wewe wote, Izizuminga gusa umutima. bali wanakogota moyo. Imani izizuminga gusa umutima. Mungu anakogota moyo wako. Tibasha gufata wewe gutya wawiyogerera wiyoberanya. Haiwezi chukua wewe ambao unajifananisha. Wagufata wewe uriko wiyoberanya nyuma. Mtu akikuchukua jinsi unajifananisha nyuma, N'umuntu wagufata gutyo n'umuntu. mtu ambaye atakuchukulia hivyo ni mwanadamu kama Ariko wewe. Imani yo Bali Mungu igiye kugufata igiye kukwakira. yeye akitaka kukuchukua, Imani ishaka kureba uri imbere yayo. akikutazama ukiwa mbele zake, Irazuminga. yeye anakogota, Agazuminga. anakogota Igafata umutima. na inachukua moyo, Ikurura umutima. inachukua moyo. Umutima Roho niwe Imana ireba. ndio Mungu anatazama. Imana ntireba abantu bareba. Mungu hatazami yale watu Aramubwira wanatazama. ngo njewe ndabazi. Akamwambia mimi ninawatambua. Mwigiza abakiranutsi. Umejifanya watakatifu. Mwigiza abakomeye. Umejifanya wenye nguvu. Mwigiza bera. Umejifanya watakatifu Ni imbere y'abantu. mbele za watu. Ariko imbere yanjye Lakini mbele zangu njewe ndeba imitima. mimi natazama Imana moyo. izuminga umutima. Mungu anakogota. Mwene moyo. data. Ndugu mpendwa, Shughulikia roho. gerageza ukorere umutima. Irebera umutima. Shughulikia moyo. Reba umutima wawe. Shughulikia moyo. Umutima wawe uri mwiki. Je, moyo wako mna nini? Umutima wawe uri mwiki. Ndani ya moyo wako mna nini? Umutima w'Imana. Roho Mungu. Umutima w'Imana yishimira. Moyo ambayo Mungu anafurahia. Ni umutima wuzuye umwuka wera w'Imana. Ni moyo ambayo inajaa Roho Mtakatifu wa Ni Mungu. umwuka wuzuye impano z'umwuka. Ni moyo ambayo inajaa karama za Ni Mungu. umutima wejejwe. Ni moyo ambao umetakasika. Ni umutima wejereshejwe amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Ni moyo ambao umetakaswa na roho ya mwana kondoo. Umutima wawe wogeshejwe n'iki? Je, roho yako imetakasika na Umutima wawe ubamo ibihe. moyo wako iko ndani nini? Sema amen. Amen. Umutima wawe ni murimo gusenga. Kama ndani ya moyo wako mna maombi, Kuko twabivuze. jinsi tumeyazungumza, Ukaba uri mu ijambo ry'Imana. na mnapatikana neno la Mungu, Ukababwamo n'amahame yo gukunda Imana. pia na sharti za kumpenda Mungu, Ukababwamo no kudasinda. pia na kutokulewa, Ukababwamo n'ubusabane. na ndani mwako mna uhusiano mzuri na Mungu. Imana data wa twese Mungu Baba izakwishimira. itakufurahia Izishimira uwo mutima. na itafurahia moyo hiyo Izakwakirira uwo mutima. na itapokea moyo Rero hiyo. bavandimwe, Kwa hiyo ndugu wapendwa, nimwite ku mutima muri iki gihe. shughulikieni mioyo yenu Turi mu bihe bikomeye. kwa nyakati ngumu. Turi mu bihe bigoye. Nyakati ni ngumu. Turi mu bihe biteye ubwoba. Nyakati zinatisha. Turi mu bihe by'ibihenebere. Nyakati ambazo Turi mu bihe by'umwijima. Nyakati za Turi mu giza. bihe bigoye. Nyakati ngumu. Aho intwari zitakaze nyinyiriwe. Mahali mashujaa wanapiga yowe, Ariko abazashobora lakini wale ambao watawezeshwa ibi bihe nyakati hizi, n'abuzuye imbaraga z'umwuka we. wale ambao wanajaa roho ya Mungu ndani yao, N'ababashije gucunga kureba umutima. ni wale ambao wamechunga vizuri mioyo yao, N'ababashije kugenzura umutima. wale ambao wamechunguza moyo, N'ababashije kwita ku mutima. wale ambao wanashughulikia Abantu moyo. barimo kwita ku by'ubugingo. Watu wanashughulikia mambo ya ulimwengu, Ariko iby'ubugingo bizashirana n'iyi si. lakini mambo ya ulimwengu yataisha. Abantu barashugurikira cyane mwili. Watu huwa wanashughulikia sana Abantu barashugurikira cyane iyi si. watu wanashughulikia ulimwengu huu, Abantu barashugurikira cyane uyu mubiri. watu wanashughulikia mwili huu, Ariko ndakubwira yuko lakini nakwambia kwamba ibyo ni iby'igihe gito. mambo haya ni ya muda kitambo. Icyo ugomba gushugurikira cyane Yale ambayo wanashughulikia ni sana umutima. ni moyo. Paulo yarabivuze. Paulo ameyasema, Aravuga ngo abitoza
kuby'ubugingo. Akasema wale ambao wana mazoezi ya mambo haya siku hizi, ngo bafite umumaro muri bike. Wale ambao wanajizoeza kwa hizi kwa mambo ya ulimwengu yana faida kwa mambo machache. Ariko ngo abitoza mu kubaha Imana, bali wale wanajizoeza kwa kumheshimu, abitoza kubaha Imana, batoza imitima yabo kubaha Imana, wale ambao wanazoesha mioyo yao kumheshimu Mungu, abatoza imitima yabo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana, wale ambao wanazoesha mioyo yao kuomba na kuomba, abatoza imitima yabo gukunda, wale ambao wanazoesha abatoza imitima yabo kwishima, kufurahi, abatoza imitima yabo ingeso nziza, tabia nzuri. Abo bose watu hao wote ngo bafite umumaro muri iki gihe, wao wako na faida kwa nyakati hizi, ngo no mu gihe kizaza. pia na nyakati zijao. Bene data bavandimwe, Wapendwa ndugu, ndahandi yo kuinvestisa imbaraga, hakuna mahali pengine ambapo tunaweza jiwekea akiba ya nguvu, ndahandi yo gushugurikira. Kuna mahali pengine ambapo tunapaswa kushughulikia N'umutima wawe, ni moyo wako, n'ubugingo bwawe, ni nafsi yako. mushugurikira umutima yanyu, Shughulikieni moyo. ubwo tudutata, Ingalao sisi tuko mahali tofauti, ko turahura n'inzitane n'ibibazo vyo mwisi, tunakumbwa na shida na matatizo ya ulimwengu, ariko kizadufasha kubitsinda vyose, lakini ile ambayo itatuwezesha kuyashinda yote ni ugushugurikira umutima. ni kupitia kushughulikia moyo. Nimwite ku mutima Shughulikieni moyo, kandi muwurinde, pia mulinde. mushugurikire, Mushughulikie moyo mugaburire, na muipe chakula, muwiteho, muishughulikie, musirasire, muchunge vizuri, muwurinde, mulinde, kuko niho ivy'ubugingo bikomoka, kwa sababu ndio mahali ambapo mambo ya niho imbaraga z'umwuka wera w'Imana zibikwa, ni chemchemi ya nguvu. aho niho amura y'umwuka wera iba, Mahali hapo ndio hazina ya nguvu za Roho Mtakatifu. aho niho edikota, Hapo ndio hazina. iyo niyo edikota, Mahali hiyo ndio hazina. iyo aho niho hayobora isi, aho niho hayobora umubiri w'umuntu, aho niho hayobora ubugingo bw'umuntu. Mahali hapo kunaongoza nafsi na mwili pia na ulimwengu. Bene data, Ndugu wapendwa, nimubashe kureba umutima. chunguzeni mioyo, Imana ndireba inyuma, kwa sababu Mungu hatazami mili. Imana ireba umutima. Mungu anatazama Suzuma moyo. umutima wawe, Chunguza moyo wako, utunganya umutima wawe, na alafu uchukulie vizuri moyo. nibwo uzambara imbaraga z'umwuka wera. Hapo ndio utajazwa na nguvu za Roho. Aho niho uzobana n'Imana, Hapo ndio utakaa pamoja na Mungu. aho niho uzobana n'umwana wayo, Hapo ndio utakaa pamoja na mwana. aho niho uzobana n'umwuka wera. pia na Roho wa Mungu. Ijambo ry'Imana ribaganze, Neno la Mungu liwabariki ijambo ry'Imana ribafashe, na liwasaidie. Yesu abagirire neza. Mungu awatendee mema. Rero dusenge dusoza, Acha tuombe tukikamilisha. ndabashimira cyane abumva ijambo ry'Imana, Nawashukuru nyinyi ambao mnasikia neno la Mungu mufe kuryumva gusa, na msisikie tu, ahubwo mukora ivyaryo, bali mtende ambao neno la Mungu kandi linasema naho kufanya. ngaho ijambo ry'Imana rizari bari mu mutima. Na hapo ndipo neno la Mungu linakaa ndani ya mioyo. Uwiteka Mana yacu turagushimiye, Tunakushukuru Bwana. data turaguhimbaje yuko ugira neza, Baba, tunakusanti kwa izina kutenda. ryawe rihimbazwe Mwami Yesu. Jina lako lipewe sifa. Turagushimiye yuko twumvise ijambo ryawe ry'ukuri, Tunakushukuru sababu tumesikia neno tweshe lako la kwita ku kweli. mitima yacu, Acha tushughulikie mioyo tweshe yetu. kwita ku bugingo bwacu, Acha tushughulikie nafsi. tweshe Mwami data nyiribihe gutunganya umuntu w'imbere, Tusaidie ili tweshe tukapate Mwami neema. Yesu Kristo w'i Nazareti, Mungu Baba, ari gutunganya intebe y'Imana, acha tutakase gutunganya mioyo yetu. ubuturo bwiza bw'Imana Tutakase mu makao mitima ya yacu, mu bugingo bwacu. ndani ya mioyo yetu. Abantu bumva imitima yabo Mana, Watu wasi bayikuremwo ibibi byose, watowe mabaya kwa babashe mioyo kuba Umwami data nyiribihe, ili kwakira Imana mu mitima wapokee yabo, Mungu ndani ya bagenda mioyo n'Imana yao. ya Isiraheli, Watembee na Mungu wa bagendane Israeli. n'Imana ya Na Aburahamu, watembee pamoja na Mungu Mana wa ya Abrahamu, Isaka, Mungu wa Isaka, Mana ya Mungu Yakobo, wa Yakobo, Mana y'intumwa n'abahanuzi, Mungu wa mitume na Mana manabii, y'ibyaremwe, Mungu wa Imana ujumbe, y'ukuri, Mungu wa Yesu ukweli, Kristo umucunguzi Yesu wacu, Kristo mkombozi, umwana w'Imana isumba byose, Bwana wa Mungu aliye data gitare gikomeye, Mungu Baba uzura mwamba imitima bora. yacu, Tembelea mioyo uzura yetu. ubugingo bwacu, Tembelea nafsi. urayizi, Naijua. uzi imitima yacu, Natambua mioyo yetu. Mwami data nyiribihe, Mungu
wenye murikira imitima y'abantu na uangazie mioyo ive ya mu watu mwijima itoke ndani ya uzi giza imitima yacu twese kwa sababu baca gutunganya mwami data nyiribiye kandi uyikomeze pia na uimarishe. Yesu Kristo turagushimiye Tunakusanti Bwana. turaguhimbaje kuko watugiriye neza uyu Kwa sababu mugoroba umetutendea mema ugasanira leo. itorero ryawe Bariki kanisa ugasanira lako. isi Bariki dunia. ugasanira Yerusalemu Bariki Yerusalemu. ugasanira Israheli Bariki ugasanira Israeli. imirimo myiza y'Imana Bariki matendo mazuri. usengeye abera bose ngo bakomeze Waombea watakatifu wote ili waheze wabarishe. ubushizi bw'amanga Na wapee waheze mwami data nyiriwe gukomera pia wasimame mwisi hodari. mibi nkiyi Kwa nyakati mbaya data kama turagushimiye kubana natwe Tunakushukuru kandi Baba, mwami data nasi. dutegereje gutabagwa Pia tunakusubiri no kugirirwa neza Baba, n'Imana tutendewe mema mwami na data wewe. nyiribi ugakiza isi Na alafu isi igatekana na ulimwengu abantu unakuwa bakarya salama. bakanywa Na pia watu wanala bakagubwa na neza kunywa, Yesu na wanakuwa vizuri asante Bwana. data nyiribihe Tunakushukuru. wakira imitima yacu Pokea roho ivugane n'ijuru Na uzungumze kuko ari iganira nawe Sababu turagushimiye kuko tunawe. utugiriye neza Tunakushukuru. mu izina ryawe Yesu Kristo Kwa jina la Yesu. senze twizeye Kiomba tukiamini. Amen. Amen. Amen.